Kwambata kwa mathoa ma mauta va Kenya ni ukono munene kwa aimi kwisalanima ya kunyithia kana unyithia wa miunda na kutwa ngetha masokoni. Uni kuatiania na minista wa uimi na withia wa indo kaunti ya Kitui Dr. Stephen Mbaya Kimwele walaine na itina wa kuambia seso ya kunenga ikundi cia aimi chek cha lato wa shilingi milioni 7 wodini cionthe kaunti ya Kitui, wodini ya Chuso na ngomeni mwingia yulu wawetakana ni watondeka aimi vindani mauta me yulu makalea kukwata vaita kuma miondane yo nundu wa ngala manene ya uimi na kutwa ngetha sokoni ikuulia serikali kuzisya muno mathoa a mama utao cia Kimanzi nukuelesya. Aine na kavindane kalawa mizizo ya kunenga na jeki kuikundizia aimi kaundini ya Kitui tanzia imwe ya kumwakilia kiukwati chikikila kina lato wa milioni 7.1 Mbaya ni wawetakana kwa mbata kwa mathoa mamuta wa Kenya kwina ukuno muno kwi aimi na muno kaundini ya Kitui kwezila nima ya kunyithia na miendele ya ngetha kuma miundani kwa sokoni kindu kila kitonya utumwa aimi mali ya kwata vaita uimini wo atho muta nwendie yulu na even ta county na ta mubea no wimi kukuitu mbua yuwana lakini vindene no wieneza na nitwende no diu ya emi ile ni muma kutengemea mbua muno uthi mbua ya kunyithia miunda ile tuita shifting from red fed to irrigated agriculture na aimemeto mende na kunyithia miunda matumia mutama diesel kutumia katika kupambu kiwu kutumia tu generator ni na ila muta mathiulu ithi la ona thoa wazindizu vaitolona weke mubukoni ulika mautani na kila kingine ona wamino kadha leu ila tutumia muno ngali kumya leu vandu vanona kutwa vandu vayo kukwa leu na kivikivi kumya pointi na kuthi pointi ingi kukwa leu kuma vandu vana kuvatwa vangi na izi yonze ni muta kubanda yulu ni kuwathirie muno aimi owiyo vo namo amwe maimi kuma wodine ya ngomeni maiweta kana ngetha cio oyusiemete miundani nundu wa kukoza miendele ya kutwa masokoni kumanana kwambata kwa mathoa ama mauta na ndengu zieme mizi ngali zigwa ndengu mangonyu na megwa ndengu tugwana mota na angali ziunga mie twithoza ndengu zieme mizi nundu wa bandu wa mauta yuma ikulia serikali kuthinikia mathoa ama mauta ni kanane mayo ithiwe na vaita maiweta kana mekwarazia ni makuyukilia mikalileni na kuiviazia nazio ndivi mazukulune serikali twapoya mwanya mutu theze mauta withitwema na wimi twendeneza nundu wa mbeza yini cia kwima tutumia mauta na mauta twenda mathe kwa ndaya nitwa mwisuba mutu theze mauta itu muvoya mutonya kwithia mutonyo theja mauta kana withie uthilingi wala kunge godiala no tuthomerie kwana aya na vaita wa loni tutuneo kwithia no tutho kabuli tugegia kiuni kana gwithia no tuvalije kwana gwitu gwikari gwili ngiripoti ya vilingwa movo kuma ngomeni kiliombungeni cha mwingia yuluka undini ya Kitui Ozea Kimanzi.